लोंग्रा दैनि थाखाय 3 घन्टानिफ्राय लानानै 4 घन्टा लाइन फाथिनो गोनां जायो। बेनो सोलायनाय नामा? बेनो जौगानाय नामा? ना बे रंजानायसो नामा? बिसायख'थि समाव गोदै गोदै बाथ्रा बुङो, नाथाय देरहासार जानायनि उनाव रावबो खौरां लाया। मोजाङै नोजोर हो आरो मोजाङै नायनानै लादो। जौगानायनि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै होस्रिखावबोबाय थाग्रा सोरखारनि समावनो थरथिंसे लोंग्रा दैनि थाखाय रायजो राजाया गोबां जुजिबाय थानो गोनां जादों। सोमोनांथाव बाथ्रा, गंसे दैखरजोंनो फोथायनानै दं 1000निबो बांसिन सुबुङा। 57 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय बोसोर बोसोर जाबोबाय, नाथाय 1 नं दाङारगाव सिटकाजान गामियाव थरथिंसे लोंग्रा दैनि थाखाय जुजिनो गोनां जादों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। नखर नखर गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय गोबां थांखि लानायखौ नुनो मोन्दों, जेरै नखर नखर गोग्गो लोंग्रा दै मिशन, जल जीवन। बेफोर आसुनिया मोनहैस'वाखै बिथांमोननिसिम। भारत भुटान साखाथियाव थानाय रायजो राजाखौ खौरां लानो थाखाय गैया रावबो। 6-7 জন আছে আৰু ডাঙৰ মানুহটো 2 জন। এই 2 জন মানুহ হাজিৰা কৰিব যাম, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে পঠাম না পানী আনব যাম। অসুবিধা মানে এইটো পুৱাই আহিলে আৰু ৰাতি 7টা বজাত যাব লাগে। এতিয়া ঘৰত পানী নাই, আইছোঁ আৰু পুৰা মানুহ কিমান ৰোজগাৰ আছে, এতিয়া কি কৰিম? এইটো ধৰ্মনাৰায়ণ হলো আমাৰ MCL, তাক কিমান বাৰ কৈ আছি, তাই একটু পাত্তাই নাদিয়ে আৰু কি কৰিম? আমি বসবাস কৰি আছোঁ। এইটো পানীৰ মানে খোৱা পানীৰ আমাৰ ব্যৱস্থা নাই। এই আমাৰ কুঁৱা এখন আছে, এখন কুঁৱাৰে আমি মানে 500-600 মানে ৰাইজ, 800মান ৰাইজ আছে আৰু মোটামুটি 200মান পৰিয়াল আৰু 200মান ঘৰৰ মানুহে ইয়াৰে পৰা আমি চলি আছোঁ। কিছুমান সময়ত ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আহোঁ, 12টা মানত যাওঁ, ৰাতি 3টা-4টালৈকে আমি পানীৰ লাইন পাতি থাকোঁ। সেনেকুৱা আৰু সমস্যা হৈ আছে। বিধায়কবিলাকে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কোনেও মানে পালন নকৰে। এই সমস্যাত মানে আমি ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈ আছে। बिसायख'थि समाव नुजाथिनाय नेताफोरहा देरहाखांनायनि उनाव जेबो खौरां लाया, जायनि जाहोनाव थरथिंसे लोंग्रा दैनि थाखाय सानफ्रोमबो जुजिबोनांदों।